Kenya iri na ukaria bwega bwa kugana na muno nkurukutigera ati Kenya batina mbere kwa bakirikana na mantu momo. Kenya Kwanza wins House voters as Azimio Malls court action. Kurikana Kenya Kwanza Alliance muthenya wa igoro na thie na mbere kwa igitumagia namba yayo ira mbingi kengo gukurukia finance bill ya 2023 ukagitani kara ya thie na mbere kwa kithoma wa igitaria mairi na arende na bobaraba Azimio la Umoja One Kenya Coalition abethiritwe bakina mbere kwigwa bakiuga baga challenge bill ino na ara kotini na nkuruki bakina mbere kwigwa kana bakiariria ndeto ino bethiritwe bakiuga budget ino kethiritwe kina mbere kwigwa ikinyagiria mwana inchi wa kawaida. Gatuthi karatatini gatugana gatuthi karatatini gatwere karatatini gatwere ndeni ya gazeti ino ya Daily Nation muridhire wa Meru TV bora anko na kanarogono rude ya gaurwa au man lost his hand after machete attack on Mira theft allegation bora mtu athie na mbere kwa gite ya njara yake era yarikania na machete na aramu ndani wa Mira kuririkana Douglas Munene talking mbere kwa kira ithagiria Branco is face portrayal of shock and tradition. The 20-year-old has just been ushered back to his shared hospital bed after wandering over to another ward. He had been basking in the sun on the lawns of the Meru Level 5 hospital. He is recovering from his wounds after his right hand was chopped off at the wrist with a machete for allegedly stealing Mira from a farm in Kadhelwa village in Meru County. Rero wanaroa akaunti yetu ya Meru. Kwina nchambeno wetu wa Douglas Munene urethiritwe akina mbere kwigwa archbitali rirwa na ara level 5 na ara Meru General na ara kurekana nchambeno ya miaka 20 ethiritwe akigitwa njara yake kumania na kurago kuerekana ati nethiritwe akiya Mira na Mira eno ethiritwe akiya na arantere chia Kadhelwa county weno yetu ya Meru. Kuririkana the fingers on his left hand were also slashed during the brutal attack on Wednesday morning last week. Ni karikari ya athie na mbere kwigwa rikiruthika kiumia kithiru ntugo ya Jumatano rukiri na ara kuririkana Munene ndi nethiritwe kimakia polisi na aranteche kangete gembe ya gatagati rirathire na mbere kwigwa ikinya ku report mbitho kweno kana untubobo na thina mbere kwigwa kana atena njara yani kinyinyi meko gitwa ina mbere kwigwa akithi ku report karikarire. The hand was wrapped in a piece of cloth and was still dripping with blood, much to consideration of the police officers who received him around 1:30 p.m. Yaririkana akugitwa njara enu ikiguo tu ogirwe nakyo njara enu na thina mbere kwigwa akithi na antereche kangeta police station ku report karikarire wamba bomera bathi kwira wa Mumeru aijikene na machete aijikene na kibanga no akwire ngao tema tayari utemire njambe no to Munene na thie na mbere kwigwa kirikanaga na machete na arame ndani ya Mira kabuka chetha na gintu kingi my friend nkorokia chetha na gintu igwetwa Mira but all the same mwingi no thiritwo kirombo gutigira ati batia thukire matagari njarani ciago kinyoka ya kwithirwa kwina makarika tamama na tibwega kwigwa mantu tamama makina mbere kwigwa makiruthikaga irugono rwarwa iri karatatini gatwere kiringatheti ino ya Daily Nation mureithirie wa Meru TV
Okay, karibana aranteshe marindi na wibadhiete na mbere kwithikira nuntu bwa ikukia ora ari mujumbe wa etere ora kwerekana nendete Kenya sana kwerekana magirima antu muthenya wa wibadhie na mbere kwa bakithuranaga kire ora wari itare prime minister Silvio Berlusconi na ara anterechia kana nara karibama marindi bethiritwe bakina mbere kwigwa bakiruta mantu kana bakiweta mantu mwanya mara nchambeno yethiritwe kina mbere kwigwa kana maraka ina mbere kwigwa akiririkana wanamo Berlusconi akwire na miaka 86 na arathi na mbere kwekana nyuma yake kwigwa ari cibitari ya Milani Hospital wana kwerekana ati nethiritwe akiaywo ni murimo wa leukemia arende mwingi wethiritwe kinambere ko kimuweta ta muntu araina kiao na antu na muntu urendete mwingi kuruki bethiritwe bakinambere ko bakimimina tusifa kathumba chia nchambeno ira bawite bakainambere ko bakimuririkanaga nacio youth urged to donate blood regularly. Mbombethe na wibethere tubakirombo gutigira ati ibakonenkanira damu kagita tanjire moyo utetheria barabethiritwe bena wagubwa ndamu itwiye mbembethi nchamba mbembethi icho chethagwa china kainya gakurutwa ndamu na ibobethiritwe bakirombo muno gutigira ati ibakonenkanira damu kaengo kuonokia barabethiritwe kana barabaringenda kwigwa bari na ndamu. Small traders at risk on buying to force them into the e-tax system. Kuririkana biashara baraba nini ende bare wati nibo nene kirimantu makoneni na owoti bwa mitandao arende bethiritwe baingi baraba na tu biashara tu nini bethiritwe bakinambere kwa baikaya na baikaya nuntu bwangarama ya utoro tayari bora yethiritwe kinambere kwigwa igetie na mununkuru gikire proposals ira kana kire mendekithia maramare kire finance bill ya 2023-2024 araba yethiritwe bakiuga ugoti bobo iboko bainyeria sana na batikomenyana hata ugakarika. Azimio na boka tatini gatu 5 ibethiritwe bakiromba ajumbe kuthina mbere kwa bakirugamana na Akenya. Azimio la umoja wa Kenya Coalition Party muthenya wegoro ibathie na mbere kwigwa bakiromba ajumbe kuthina mbere kwigwa bakirugamanaga na Akenya bara babadhuria muno nkuruki bakina mbere kwa bakimenagiria finance bill ya 2023 bakiuga finance bill eno ni anti people kana finance bill ereta itakuguna mukenya wa kawaida. The opposition kana baraba ya muregano yo wa thirikari bethiritwe bakina mbere kwa bakiruta mukana ati bill eno kana finance bill eno ekaya okuruka ekaina mbere kwithirwa ikinyagiria Kenya sana abogite ayumbe betu itwethere tukina mbere kwigwa tukibaragiria na tukibauragia kurugamana na Akenya kengo utigira ati bakoregana na anti people bill ara bethiritwe bakina mbere kwigwa bakiuga ati no etitethie mukenya no nini na kira tukwenda ni mukenya kwigwa gitetheka. We now appeal to you, the Kenya Kwanza MP. We know that in your heart of heart you know this budget is wrong. We urge you to join your Azimio counterparts and stand with the people. The statement that was read by Azimio Executive Council Chairman Wycliffe Oparanya. No Oparanya wathomaga statement ino but all in all budget ino nko nateka akoroka nonto wankatha inu turi timbinge no anini na kwogu ndiko meka kwena bonge nonto ibuko riogo na anyway gatwetere tone Azimio baba bado no bethe tubakina mbere kwa bakiuga abakathi kotini nonto bwa
nontu bwa giontu iki kigenie na finance bill ino ira yethiritwe kana ira rathie na mbere kwigwa ikurukagwa kana kiringagirwa kura imbingi sana ni ajumbe na ara muthenya wa rukagita karira thoma wale mairi na arende kuringana na rutero rurega na thirikari rwithiritwe rukina mbere kwa rukinyira gitumi kinene na ati Rais Ruto atina wendo bwa Kenya ndeni ya nkorochia yago ikaratati ni gatugana kutukuri karatati gatuthanthatu karatati gatunana ndio na Ruto to Haji. These are my expectations. Kwena wendekithia mara Ruto ethiritwe kina mbere kwigua akendekithiria kiri Nordin Haji arethiritwe kina mbere kwigua akimuria mantu kathumba agago gutigira ati gutina mawamba kwina mantu makone na ukarebwega bakugana imantu maranthie na mbere kwange kuthoma ya karatati ni karaka mbere mureithiria wa Meru TV imo methiritwe makina mbere kwigua makiaragirwa kana imo Rais Ruto ethiritwe kina mbere kwigua akiaragiria aga ugu karatati ni ya 10 NHIF causes tenders of irregularities after exposed. National Health Insurance NHIF nethiritwe kina mbere has been forced to eat humble pay and cancel a 6.9 billion tender to provide insurance cover for civil servants and National Youth Service staff after it was irregularly altered. NHIF nethiritwe kina mbere kwithirwa gikanca ngwataniro yago kuina mbere kwigua bakinenkanira insurance cover kiri aruti wa thirikari na kinya kiri baraba youth service arabethiritwe bagikanco tenda ya shiringi bilioni 6 kathanta kenda. The alteration was exposed in a report published in the National Report on June 8th, with the NHIF Acting Chief Executive Officer Samson Kuhora thanking the paper for its grievances. We take this matter seriously and are fully committed to correcting any lapse in the spirit of maintaining public confidence in our procurement processes. Kuringana na mutongoria munene wa NHIF ethiritwe kina mbere kwigua akiuga bathoketi ntubuno ntubo kuonekana taka bethiritwe kina mbere kwigua baicethagirwa karate na hikyo gitumbe ethiritwe bakithina mbere kwigua bagikanso deal ino ya billion 6 kathanta kenda. Karatati niga ikwethiritwe kiumero ntubo kurigaria kana ikwethiritwe kina mbere kwigua ukionekana ntubo tonwa arende athingati ba Mackenzie bethiritwe kina mbere kwigua abakendereithia fasting by na custody kana baingiritwe bado kana bena ara bethiritwe bakina mbere kwigua bakionokerwa bado bethiritwe bakioneka kuregana na kuria ara baugiteka bakuromba ontubu bethiritwe kina mbere kwa bukirigaria ntu sana ara nyuma ya kuona kwa kumania agikuoni ya Shakahola na Rashakahola Forest na baina mbere kwigua bakionokagirwa mo bethiritwe bakina mbere kwigua bakirega kuria na bakiugwa bingite muthenya wegoro kotini athie na mbere kwigua kiuga ati antu 16 ibethiritwe bakina mbere kwigua bagitwika detained police stations mwanya na arante Kilifi County na munogu ibethiritwe bakina mbere kwa bakirega kuria kuma June inya antu burende bwethiritwe bukina mbere kwigua abokire is concern kana bukina mbere kwigua bukiukiria maoni mwanya na muno nkoroki mwingi ukina mbere kwigukibore kiuria bogite police station domba kwigua teke gweri bantu ega sana antu baba kwigua bakionokerwa nonto bamwe ba 16 baba ibako thiria kinya kiumia
bataruma gintu na bakithire kiumia kithira watuika muntu kinya atikumba kurugama yani kuringana yura rira arethiritwe rikimugwata atikumba kinya kurugama nuntu burende bwithiritwe bukithungirwa ni ntongore mwanya Mr. Frederick Karemi and other and to be carried from the police van to the courtroom by guard. Once in the courtroom, Karemi and 4 others lie on the floor because they could not sit by themselves. Kuririkana kwina oyo wetu Frederick Karemi na bangi aba kwerekana bakirwa na harakotini kaba ukamatwa nontu kinya kurugama batikomba kurugama bakinye kotini kaba kumama nontu kinya batikomba ukarande nontu iba first aid na iyora riri rikuthina mbere kwigwa rikibachumbara ntikumenya kabere tubona ba first bagakarata ntikumenya kabetigite mantu mamwe nyokethirwa mantu makurigeria sana nontu ukaya kwigwa kinya nyuma ya kuonokwa kinya nyuma ya ukujera antu kathomba bakwite kinya nyuma ya kuona ndiko ikithikurawa na miri mindindi ya antu ikirutawa barabethiritwe bagi fast na ukua bado antu no bakuregana na ntu bado antu bareyagao batikwenda kurega into eti dietwanire gutwika kaba fast ite anyway ibwali yethiritwe kithina mbere kweweka rio gumurithiri wa Meru TV ati kinya baraba kuonokwa iba kuendelea na ushakaola kinya na haraka ungi bakegwa bari na antu bakiuga no kuombeka ka kwegwa mwito wewa shakaola nu watema ukarekaora kini ali eti mwito Kuririkana Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki na his trained counterpart Moses Kuria bethiritwe bakina mbere kwigwa his essential motion at the Senate after skipping a session with the MPs bethiritwe bakina mbere kwigwa bakirikana biuria mwanya nyuma yago kwigwa bakirega wekinya kirikaro bia Senate kurwa biuria kani bethiritwe ndi ukioragwa iki na ntu bobwethete bukumira abaire baba watu apile yesterday morning kana barabateri kwegwa watu apia yesterday morning barabateri ko bagikinyithia igoro rukiri mbere ya senator baina mbere kwegwa bagichokia biuria bila biethete bikina mbere kwegwa mbere senator baina mbere kwa bakibauria biuria bila biegenie na docket chiago kuririkana riri ni gitere maire baba bakirega gwikinya nagao ntereche Senate. Although Professor Kindiki has appeared once before the House, lakini kukali wogo Kindiki aragana ukinya mbere ya Senate kana mbere ya atongoreria baba jitere mwake kuringana na baba bethiri twende bakina mbere kwegwa bakiuragia ikenonto mawaziri baba ire baadhi na mbere kwegwa bakirega wikinyia kiri Senate baadhi na mbere kwa bakiuragwa biuria irogono rwarwandikiritwe agawo irogono rwarandikitwe karatatieka ge 12 murithiria wa Meru TV umagaruka wa urenga thitino ukegwa ukibonagira ngono ino karatati ge 14 ni mantu ma advert karatati ge 15 bado ni mantu makonye na advert karatati ge 16 mantu ndio na kukiringithanwa ndiguro ya Singapore na Kenya mantu makonenie na nyomba na aranko na ukirwa gao gotie gintu ya kuringithania in the recent past have under government of officials learned by President William Ruto comparing Kenya with Singapore as regards the controversial housing fund and its related levy, where both countries have developed similar programs. It would be unfair to directly compare
our national housing sector with the Asian country well-established system. Here is why. Mantu mama koneni na mutatara wa wakibwa nyomba imunko na makina mbere ko makiaragiruaga ara kwerekana thiguru ya Kenya ni kugeria wi compare kana kwiringithania na era ya Singapore kiri mantu makonie na wakibwa nyomba ukirekana gati na ara thiguru ya Singapore indhiguru yethiritwe kibenderithia bwega na indhiguru yethiritwe ikithi na mbere kwegwa yena gukura kwega na kogu at any cost gutiko batara kwigwa nthiguru ya Kenya ikiringithana nayo kana mitaratara yethiritwe kinambere kwigwa kirutha na nthiguru ya Singapore na yatwika successful itiko batara kwigwa ikirutha wa aga nthiguru yetu ya Kenya na kisingizio ati ikainambere kwigwa ruthaga bwega. Karatati ni waka bado ni nkuona let's redefine men's health mantu makonenie na ugima bwantu warume lirikana tuwe karatati ni 13 arankuona ni ma opinion antu mwanya mwabadhi ya nambere kwa bakiruta ma opinion. Ndatu gira chile tuki nambere kuikera kero chemu 7 kwewa ali na mulimo wa COVID nkuona chiari letu wako lirikana kiumye kithiru. Raisi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na thia nambere kwigwa akithi into isolation kana agitenga nyuma yake kwigwa akithimirwo na kuonekana aina murimu wa COVID-19. Alert kama to social media which he used to despise, Museveni has become a prolific and adept user in recent years and has large followers. Kurekana ati Museveni anathie nambere kwegwa clear the air kana kinambere kwegwa agitariria mwingi na kubera ati ugima bwake ti buthuku tabora bamubethiritwe bakinambere kwegwa bakiaragia arago kwerekana kwina babeta wa bloggers bloggers bara onto bunde bu mere ibaije yani onto bukarekire ibaije bloggers bara bethiritwe bakinambere kwegwa bakiuga eti Museveni thiritwe agita utoro bwake kwa ina nthetu inu by the bloggers bakere nthetu inu Museveni thiritwe kibumire na kuga ati ari sawa na kinyuka yako na thimeo na kuonekana na mulimo uyu na kurutha bwega na atikari nae muno ukurukira mutandao wa Twitter. Dr. Diana Atweni confirmed is a positive test to break the news. Then he posted daily update. Thus he could control the narrative about the ailment and curb the inevitable rumors about death that following big men's ill health. Kuthiritwe akithinambere kwigwa akiregana na ndetu chithiritwe gitamba na kuga ati atiriogo kwerekanaga ati bloggers ati njira ino noyo the late Magufuli athire kagita kara atwikire agutest positive kire mulimo wa COVID-19 atio athie ICU ati nini ndeto tainowe but Museveni athiritwe kinambere kwigwa akibumagiria na clear the air. Karatati ge 18 ndeona ni mantu makonie na barua barua hirachi andikagirwa antu kana nyanya mwanya karatati ni aka karatati ge 19 bado ni mantu makonenie na county government of mantu makonenie na thirikari cia matura kokethiritwe kana mantu methiritwe makinambere kwigwa makiandika wa agu. Karatati ge 40 ni ndeto cia matura bado nkuona gaugu arankuona ndi traders stare at 1 billion loss in tuso over pending bills ara biashara bethe tubakina mbere kwa betera biashara ya kura kwa bilioni 1 kirimantu ma pending bills kana marandu marama tetheretwe makire MCAs pass a motion to establish cancer unit in hospital by Alex Jeru. Poor diagnosis, lack of medical equipment and high cost of treatment have been blamed for raising cancer death in the county.
ni county ya Tharaka Nithi harendi ma MC bethetwo bakina mbere kwigua abaikurukia motion wa utigira ati kwina cancer unit kiri mashibitari uri moro kwerekana kwina mbere kwithirwa uragite antu baingi sana muno na anterino cia county ya Tharaka Nithi na araba ingi bethetwe bagita utoro bwao kumania na mulimo uyu wa nyimba mulimo wa nyimba urawethetwo kina mbere kwigua rire mantu baingi sana bado karatati kama ngona tuereni mantu makonenie na county EACC nethetwe kionda ochunkoni kuina mbere kukerwa kiri possible loss of 84 million at water farm na arantere chia Garissa niyo kamitire thia nambere kwekana na mantu makone na ngunkuo nethetwe kienda ochunkoni kuthina mbere kugobokeruthika na kengo kumenya na ata shilingi milioni 84 cia thia nambere kwikiura kiri mutaratara ura waruje na ara kiri water farm ni karatati ka 22 gato karatati ni kariko gato kuruke karatati ka 22 tuthi na kirige cigo kia biere ngatheti ino muthenya we munthi ni mantu ma into property into ni ntubigana ata we nabyo imbiyo we ni ogomba kwego kumiria yo imantu mumethetwe makiandikirwa agu mantu manyomba mantu mambi nambi mumethetwe makiandikagirwa agugu bado karatati ni ka 27 mantu makonene na special economic zones mumantu methetwe makina mbere kwa makaragirwa vision of the special economic zone maoni ma economic zone cia mwanya methetwe makiarirwa kwa ondeni ndetiko nina mandhiguru na chio kinyacho ititigeto nyuma karatati ni akie namba kana karatati ni ka 29 no chiethetwe kinambere kwigwa ikiaragirwa South Africa MPs adopt a continuous bill on health insurance atongoria kana jumbe baraba na ara South Africa bethetwe kinambere kwigwa bakiadopt mantu makonenie na wikira kigina na muno wikira mantu makonenia na ugima na insurance chia ogima gutigira akariba kuina mbere kwego bakiwata motungata mega na munonkoro gutigira ati wima bwago bole sawa business mantuma biashara karatati kama 3 na nkuona ndeto ile ndeto chake biashara fresh sugar tax locked to import in revised budget nkuona consumers and industries may get relief of parliament approval proposal to shelve a new excise tax charges on sugar and confectionery. The Treasury in its finance bill 2023 has proposed to charge at shillings 5 excise tax per kilogram of sugar and 42.1 per kilogram of locally manufactured conventionally, which could increase the consumer prices of the sweetness. Gatio burerekana bomba gutema mureo wa chukari okathirathira goti borabo kainambere kwa bukiringa wa kire chukari bomba utema mureo ra withiritwo ri kire chukari ukegwa ukithirathira karatati ka 30 wake na ndeto ino by the way karatati ka 31 ndio na kena ndeto chikone na mantu ma kibiashara kinyako karatati ka 30 na twere ne biothe biriagao birankona bithiete na mbere kwigwa barabendete biothe bia kuyoreria sijui nini complex crossword codeword kwena sudoku kwena simple crossword chionde iriagao muno kwena nchambenge yakwa yendete chetha sudoku muno sudoku the sudoku game daily iriagao sudoku ino na codeword kinyayo iria
wa ngathĩti ĩno labda ukaina mbere kwigua ugicethaga michetho ĩno yonthe ni michetho tu ya rayethagirwo ĩrĩ ngathĩti-inĩ ĩno bara bendete kagari tugari turiaga ugu ankari mwanya na bura thia na mbere kwigua iki thia kana utumiri wa maguta bwacho maguri macho na mantu mangita mara na kinya wotani bwacho buriaga burankari no chumba kwigua ikirutha bintu bya chumba ukamata maguta inya maguta maganata yumba ukamata murigo ganata na mantu mangita mara iria ukarata kama 33 karatasi kama 35 bado iliagao nkali iragomba kwegwa ugitaragira ukegwa okay guragira kagari tako endeto chia barabethe twakina mbere kwigwa bagitutiga kinyachio iliagao gukenera uturo borabo ithire twakina mbere kwigwa gweturo bwega kwina baingi barabara tubakina mbere kwigwa bagita endo bago poleni sana kire barabari ngathitino mantu makoneni na sport kinyamo mari ndeni ya karatati ga 40 ndeni ya ngathiti ino ya the Daily Nation baraba ndete mantu makoni na michetho mantu makoneni na safari lari mantu ma michetho ino ya buchetawa chionde michetho ino bado iriaga karatatini aka kana ngathitini ino ukaomba kwigwa ukiguragira ukathi na mbere kwigwa ukibonagira mantu momonde bado kinya karatati ka 42 ni mantu makoneni na michetho karatati ka 43 bado kinyako ni mantu makoneni na michetho karatati ka 40 na karatati ka muthia ka ngathiti ino kinyako kindeona kena mantu makone na michetho agago ni hara ithiritwo kina mbere kwigwa ikiaragirwa ngathiti ino ni iriku ngathiti ino ni ya Daily Nation murithiro Meru TV ni otwethire tukina mbere kwigwa tukiraithagiria na tukumikinya muthia gumagaruka wa guria ngathiti ino ukaina mbere kwigwa ukiona ngono kathumba kana mantu mwanya maramethirite makiaragirwo kana magikagirwo rito ndeni ya ngathiti ino kambithirwe nkiumagaruka nini mbegwa ngikuya yeruo kidogo alafu wona ngachokera tuina mbere kwigwa tukithikagira na ngathiti ino ya The Standard na muno nkuruki ngaina mbere kwa ngiutaragiria ndeto ikonenie Thabiti Sacco ni kaina mbere kwa ngiutaragiria ndeto ikonenie na Thabiti Sacco na mama mondema ni wona twachokera kana wona ndachokera ndarika inkai chiyite ende kagita aka kambu magaro kidogo tu otikathi kuraya. Good morning. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukora na ginya gwaka muci bietaga ndwanja bwambere man communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kaba gukethania bangi bakauga kaba kuringana itheru na tutugaga gatukugambania Iranto ba confuse na wendo ibyo binge usinga na turula ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka mukamenya na buru kwera ngororia gutio mtogora mtu adorete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe akwenda kundu kaangaratania muntu imbeane okutuka atumbo kurekera mbotera nigeka mbwe ondogo wa kukaurana aki engua
Erikana utegwikia ngari road test utiambite kumigura. Meru baugire njorwa itematina kinya mijango yakoro ibaita agaita akona riski ya mtuko wewe na njorwa tiri irachoka na uthiaki ndambiririe kuura kagata tuobre ende kinya iria irakwira miangateni ya maitha ni njorwa. Hiyo ni mama, kama ni mama wacha apite. Kinya nyuma ya ringi turinge kumbo tukiringagia mata na kununkira guchuana na njorwa chietu. Otoria Mumiru augire guciumagarira ni gucionera jama ingi tuko yenarua ni tumagarire na gukinya mwanka muchine mutori jua county ya Isiolo. Tuchia kenondo na tuchikire mungio nkroi ta njoru iria ingi ni wikagite gueta na itewe ni mugongo. Ndio tu dunia lazima upende. Kwenda nikapata mtoi nikateremka chini. Nikiri mubango jwa njorwa chieto na Nancy Ndogo tukuchionde cha Jumapili aja kwa Meru TV kwa mbiriria thaa imwe na nuchu chia ugoro mwanka thaa ijiri chia ugoro. Njorwa ni oni na ugwe Ninga, tena ina ndeja mkele soka. Meru TV chionere mwanya. Thabiti Sacco netukwaja na loan wakagitaga kaigwa ikundi bya bonda bonda ekuru na ikundi bya abiashara. Loan roro na interest ya kiwango kia nthi na roro lunguru wakagitaka mieri 24 kana wenda miaka 2. Miamanto nkoroki turingira obishine shieto kana uturingira thimu gukurukira 0701 911 765 kana 0754 911 765 kana utume email kile info@thabitisacco.co.ke kana kile website yetu yani www.thabitisacco.co.ke. Thabiti Sacco, our sacco, our growth. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijikene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire boda story natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatina mwana waku tuanya tuto turiungire obisines yetu ntukosia kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwa mbere thaa ithatu cia rukiri mwanka thaa kenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this year results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 kuma ngeti ni Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya nteto nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana uturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana ututumire email kiri chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence.
Meru baugire njorwa itematina kinya mijango ekoro ibaita agaita akona riski ya mtuko wewe na njorwa tiri irachoka na uthiaki ndambiririe kuura kagata 2 ende kinya iria irakwira miangatene ya maitha ni njorwa. Hiyo ni mama, kama ni mama wacha apite. Ikinya nyuma ya ringi turinge kumbo tukiringagia mata na kununkira guchuana na njorwa chietu. Otoria Mumiru augire guciumagarira ni gucionera jama ingi tuko yenarua ni tumagarire na gukinya mwanka muchine mutori jua county ya Isiolo tuchia kenondo na tuchikire mungio nkroi ta njorwa iria ingi ni wikagite gueta na itewe ni mugongo. Ndio tu dunia lazima upende. Upende nikapata mtoi, nikateremka chini. Nikiri mubango jwa njorwa chieto na Nancy Ndogo tukuchionde chia Jumapili aja kwa Meru TV kwa mbiriria thaa imwe na nuchu chia ugoro mwanka thaa ijiri chia ugoro njorwa ni oni na ugwe ninga tena ina kwa hiyo ndeja ngukenya soka pole Meru TV chionere mwanya. Bwega gatu inambere kwa tuisho kagira kairi muraithiri wa Meru TV na kagitania ka turaithiri ngatheti ya The Standard nambere kwa tukireitha ngatheti ino ya The Standard murithiria wa kumwendwa ngai nambere kwa ngikurikanagia ndetu ikonenie na Thabiti Sacco kagita konde tugaga Thabiti Sacco niyo sacco era yiri ya kubina na niyo yithiritwe kinambere kwa ikirutanagiria kengo gutigira ati ibukuraniria bore amwe kana itukuraniria turi amwe Thabiti Sacco eno tuthia nambere kwa tukiaragiria kagita konde murithiria wa Meru TV ni sacco ira yithiritwe kinambere kwa kirutaniria kengo gukinyaniria iroto biaku kengo utigira ati ni ukinyaniria iroto biaku na kwira kagita konde umagaruka kamata kibande gyaku kamata kibande gyaku kamata KRA pin na uthi kire ubichi chietu chia Thabiti Sacco uthi wirugure account na ukaina mbere kugekenagira mautungata mwanya ma Thabiti Sacco wona wai warugura account yaku uthi nambere kugekenagira mantuta kana no nambere kwa wekanagira product chietu kwina savings account jaza Thabiti toto na mantu kana kwina fixed deposit account kwina business account salary advances crop advances normal loan biashara personal and group loan tank medical pikipiki loans ukakwigwa ukienda gabikibiki ukienda getangi mantu makonene na ogima bomwiri Thabiti Sacco bakaina mbere kwa bayete thagiri kana bayote thagiria kire ukinyania mantu mama ukire biashara yaku mantu makonenie na aroni bore maybe ikundi bado Thabiti Sacco bakaina mbere kwa abayote thagiria kire ukinyaniria normal loan kinyaru rureo kwena loan duranomo crop advances bado kinya ewere ogo salary advances business account fix okay chino chionde na oka kwewo kenda ukinyaniria kana kuthina mbere kwokanagiria na Thabiti Sacco emwe kwa emwe no thina mbere kwokanagiria na bokurukia namba ya thimo era ni 0701 911 765 0701 911 765 ubichi chetu irugora wa kuma thaa 2:30 mwanka thaa 10 kuma thaa 2:30 mwanka thaa 10 na no thi nambere kwa iwo gitu tumagira kanokene na tiukurukira info@thabitisacco.co.ke info@thabitisacco.co.ke
ukaina mbere kwigua ukenagia na tukaina mbere kwigua tuchokera bire byaku amwe nogu no thina mbere ko kiringa thimu yetu ya studio kana no thina mbere ko gitu tumagira SMS kire thimu yetu ya studio na ukaina mbere kwigua gituragia kiuri kira ukwenda kumenya kiri kana kumania na thabiti sako na tukaina mbere kwigua gutethagire ka tugucokagire kiure giki kaingo uthina mbere kwigwa gina gintu yokenera ndingienda turaitha kidogo tu mantu makoneni na tank medical pikipiki mantu mamimo nkwenda tuina mbere kwigwa tukiraitha tuona nata labda gomba kwigwa kipewa bikibiki na tagomba kwigwa ukiwatera itangi yaku gatwambirie na tank loan ukakwigwa no kwenda itangi no batiri kwigwa wina active savings account mawega maroka ina mbere kwigwa kiona kwina easy access affordable friendly repayment wina active savings account bado wa ina mbere kwigwa kithukagia itangiriri ukaina mbere kwigwa ukiriagira na marindi sana medical loan no kubatira kwigwa wina active savings account na barua kuma kire cibitari na kibande kope ya kibande gyaku ukaina mbere kwigwa ukinenkanagira bibionthe kaingo gomba kwigwa ukinenkagirwa medical loan kana rundu akoina mbere kwigwa arwe gutethagiria kiri maybe na arora cibitari ma benefit friendly payment instant facility of amount less than 30,000 if qualified kwina instant facility all amount less than 30,000 if qualified kwigwa qualify ukaina mbere kwigwa ukinenkagirwa chiringi ngiri 30 pikipiki loan ole batira kwa wina active savings account copy of business proposal at least 2 guarantors nukubatira kwa wena guarantor atabairiugu guarantee of continuous deposit nukubatira kwa ore no benefit easy to access facility 75% of cost 24/7 guidance by contact person of business management kinyarunduru waina mbere ko kenenka wabikibiki ukaria na mari mega na batithi na mbere kwigwa bayikunyagiria niki tumbithiri tungikuragia muraithiria mwende wa Meru TV umagaruka ethiurugure account yaku na thabiti sako na ukaina mbere ko ukiwiragirwa kana wikenagira mautungata mara makuina mbere kwigwa makionekanaga kumania na thabiti sako kaina mbere kwigwa ukiwiragirwa mautungata mama monthe na mareo mantu kathumba wowe na ng'ombe cieria wowe na kawa gaku wowe na intubia kubira bionthe ukaina mbere kwigwa ukiwiragirwa mautungata mathabiti sako gatu inambere kwigwa tukiraithagiria ngatheti ino ya The Standard aranko na mantu maramethetwo makikirwa sana ni mantu makonenie na kigina kana insane Ruto's budget and then ya kigina kia Ruto kwina bora kigina kika inambere kwigwa gigitumigirwo kana kwina bora kithiritwe kinambere kwa kibanga na imbio irindeni ya kigina giki ni rugono rwaru nenkeretwe kanya kaiguru sana na iruru ithiretwe kinambere kwa rukiaragirwe sana kire karatati gatwere gatuthatu gatuna gatutano gatuthanthatu kamwanja gatunana ge10 na ge11 metho monthe mari kire President Ruto mbeshire thiretwe kinambere kwa kinyagie kire mirandi mwanya kuona kana mantu mama kainambere kwa maikinyanagira kinyoka ya kwigiwa muno tuthiete nambere kwa tugifocus kire mantu makuona ati cost of living kuina mbere kwa kinda maga bado itukubatara kuina mbere kwa tukionaga maendeleo kana mirandi mwanya ire kubatara kwa ikithina mbere kwa ikinyithanirwa ni mutongoria wa mugongo kwogu
Karatati ni gatwere Kenya's hope for Ruto's election pledge will be met in budget. Kenya bena wirigiro bunene ati maendekithia mara rais Ruto athie na mbere kwiwa kiendekithia kiri a Kenya kana mantu mara thie na mbere kwiwa kiranira kiri a Kenya kagita kara arombaga kura ati akaina mbere kwiwa maingagia ukurukira budget eno yake kuma CBK Treasury this man adongo he dongo akweregera kwina mbere kwiwa kithomaga maiden speech muthenya we munthi na ya mantu mama kigina na ara kiri bunge karatati ni gatatu karatati ni gatuna bado ni mantu makoneni na ngarama ya uturo muno mantu makoni na maguta arende kuringana na Kenya baingi bethiritwe bakina mbere kwa bakira ithabona bora mantu mama kaina mbere kwa mayekareka muno kiri mantu mama konenie na maguta ri na ata thirikari ibangite gutigira ati ni gukandana na mathina mamethiritwe makina mbere kwa makirumira athithiankari na ntu bangi baraba ethiritwe bena bikibiki into bibi tumagira maguta Ruto's MPs Azimio clash as a finance bill is debated in National Assembly mbathukano chia baraba kuregana na baraba kumewata mbaru ira thia na mbere kwiye kuyagirwa all the same majority baina mbere kwiwa bakionania kwenda budget bado karatati kama uwanja ni mantu makone na budget debate leaves hustlers a bit lost on impact of new taxes mantu wa mama bado makigeno mmethe tumakiara gerwa karatati ni gatona ni mantu makoni na housing levy vows into tax where only employee will pay mantu makone ni na house levy ara methe tumakina mbere kwigwa makiara gerwa karatati ni gatona shilingi bilioni 10 backstory ke bado mantu mama koneni na budget no mathirito makiari karatati ni aka ga 10 mantu mama kigena bado no mama nkuona mathirito makina mbere kwigwa makiara girwa agugo karatati ya 11 karatati ni ya 11 bado mantu wa mama makoni na kigena arende akenya baingi bethirito bakina mbere kwigwa bakebo magiria na kuona nile kurea kuganirwa kwao kumania na budget kana kumania na bora mu Kenya akaina mbere kwa kinyereka bakiuga ati kuringana na kigene kana kuringana na budget etiethiritwe ikiruthwa kuringana na budget etiethiritwe kina mbere kwigwa ikiruthwa itagetete mwananchi wa kawaida na kwogu igukubatara thirikari ni kubatara kuina mbere kwigwa ikirutha bunthe bwa kumbika kuona ati mukenya ati na mbere kwigwa kinyereka mukenya yinu athie na mbere kwigwa kiringa kura na kwauna kubatara kwigwa akiraitho bwega wirigiro bunene bo mukenya akiringa kura bwari ati akaina mbere kwigwa agitethagirwa akaina mbere kwigwa ati akiona gintu ya ukenera kuma kiri atongore bara ethiritwa kina mbere kwiwa kithura karatati ya 13 ni mantu makoni na advert karatati ni ya 14 ndio na kwena mbicha katuni ile agago aranko nankari kurukite yandikitwe UDA na etwetwaga ni atongoria barankona omwe ogete kiremba no ronge kirete nkobia bandikite finance bill 2023 muno ogunde ona abakurukirite ni mindende niyo nkona enyagere mindende ya ng'ombe mindende ya anto mindende ya kila kitu niyo nkona enyagere nonto otiena gantu akuruma na kuringana na oyo awet arinkari ni umerete sunroof ethiritwe akiuga this bill will lead you to prosperity arira baba kana mindende no na baba kwite adibera ati finance bill ne kaina mbere kwigwa ke botira kiri prosperity kana
kaina mbere kwiwekia bolid kiri mawega imo mantu mareuka ni mbicha ya cartoon karatati ya 10 na tuthandatu bado kwina mantu mama budget methiritwe makinambere kwa makiaragirwe arao kwirikana corruption niyo yethiritwe kinambere kwiwe kingiaga sana na thirikari ni kubatira kwinambere kwigicwanjira cha ukandana na corruption thirikari ni kubatira kwinambere kwigicwana na njira cha ukandana na corruption ira yethiritwe ikithinambere kwigwa ikingiaga sana aga thigoroni yetu ya Kenya. A debate on Finance Bill 2023 continues. Mantu makonie na Finance Bill no mathite na mbere kwigwa makiaragirwa na ara Kenya baingi bethiritwe bakina mbere kwigwa bakionania kurega kuganirwa. Mantu marango kunenkagira kana thatu irango kwiraga chia Makenzi bado kinyachio no ithiite na mbere kwigwa ikiaragwa karatati ya 18 ndeni ya ngatheti ino arankuona athingatiba Makenzi barabethiritwe bakidite nawa bado benderete kurega kuria benderete na kurega kuria ntu burende bwethiritwe bukiuria iki nontu ibakuona antu babangi bora bakwire bakurega kuria ibonete bora antu bethiritwe bakithikurawa na ndiko nino mwitoni wa Shakahola lakini bado ibakurega kinya nyuma yao gutwika ati bakuona kwa nagao ibenderete kwibinga kuria kinya abena agubari nontu bora bwethiritwe bukinambira kwigwa abokirigaragia mwingi karatati nige 19 ni mantu makonenie na ndeto cha county ichonkuona hidita na mbere kwikiandika girwago donated human milk changes in infant life kwina eria ria rithia na mbere kwigwa alikidonetwa eria ria muntu reka ina mbere kwigwa alikidonetwa rire kwerekana irithia na mbere kwigwa rigichenchagia muturire wa Kemera iri nago ntonde ushirika de okay mantu makona na biashara bado marikiringa theti ino karatati nkamengo irina to that na onko na theti ino cheke biashara ile gato the number the plan to save the highest seas okay mantu makona ni na ukamati na rairiani mandikiritwa bara bendete mantu makona ni na nyomba tuthaka tuminda nini kinya mantu mandikiritwa kana maria karatati ni kamengo ina mugwanja ona wo magaruka we urianga theti no ukathi na mbere kwigwa ukibonagira yo okay karatati ni ka 48 ni mantu makoneni na kinthiguru mo methiritwe makina mbere kwa makiandika girwaga onthe chikonie kinthiguru icho chiethiritwe kina mbere kwigwa yekagirwa anene kwina ndeto kathomba ma ira chiethiritwe kina mbere kwikiandika ngatheti ino kwina mantu makoneni na michetho kana game irango kwiragira kagita kara code word chess sudoku kakuro chionde iriaga ukiri ngatheti ino kana karatati kaka 37 wona waina mbere kwi ukiguragira ngatheti ino ukaina mbere kwigwa ukithakaga game ino chionde nontu iriaga mantu makoneni na celebrity mantu makoneni na fashion design bado kinyama marendeni ya ngatheti ino na bogitumi murithiria mwende wa Meru TV ni kuthina mbere kwa kiumagarukaga ukegurira ngatheti ino ukethomera mantu makoni na michetho kinyamo matitigitwe nyuma kiri ngatheti ino mari waku aramethiritwe makina mbere kwigwa magikagirwa anene sana na makithina mbere kwigwa makithukia kanya ka muthia ni mamo maramethiritwe mari kiri ngatheti ino murithiria gutonga tongithie tu bogitumi niguo magaruke uthiwe gore ngatheti ino withomere nuntu china yo binge usingana turula ara withagira ugichoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka mukamenya na buru kwera ngororia gutio mtogora mtu athwirite nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira
ne orekiawe uke akwitha kundu ukaangaratania muntu imbeane ukutuka atumba ukurekera mbotera nilipe mbwe ndobo wa ukaorana aki engua rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura Meru baugire njorwa itematina kinya mijango ekoro ibaita agaita akona riski ya mtuko wewe na njorwa tiri irachoka na uthiaki ndambiririe kuura kagata tuothire ende kinya iria irakwira miangatene ya maitha ni njorwa hiyo ni mama, kama ni mama wacha apite. Ikinya nyuma ya ringi turinge kumbo tukiringagia mata na kununkira guchuana na njorwa chietu Otoria Mumiru augire guciumagarira ni gucionera jama ingi ntuku yenarua ni tumagarire na gukinya mwanka muchine mutori jua kaunti ya Isiolo tuchia kenondo na tuchikire mungio nkroi ta njorwa iria ingi ni wikagite gueta na itewe ni mugongo ndio tu dunia lazima upende. Upendo nikapata mtoi, nikateremka chini. Nikiri mubango jwa njorwa chieto na Nancy Ndogo tukuchionde cha Jumapili aja kwa Meru TV kwa mbiriria thaa imwe na nuchu chia ugoro mwanka thaa igiri chia ugoro njorwa ni oni na ugwe Ninga, tena ina kwa nini hapo? Ndio yangu kile soka. Pole. Meru TV chionere mwanya. Thabiti Sacco netukuaja na loan wakagitaga kaigwa ikundi bya bonda bonda ekuru na ikundi bya abiashara loan roro na interest ya kiwango kia nthi na roro lunguru wakagitaka mieri 24 kana wenda miaka 2 umeamanto nkoroki turingire obishine shieto kana uturingire thimu gukurukira 0701 911 765 kana